Reka tubahe ikaze nshuti bavandimwe aho muherereye ku biganiro byacu bya Minembwe TV, aho muherereye uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Umunyamakuru n'uyu mumenyereye Runezerwa Benjamin uri mu karere ka Minembwe. Rero nyuma y'amezi abiri arenga ashize mu karere ka Minembwe, ibikorwa byinshi bihagaze bitewe n'intambara zibasiriye ako karere ka Minembwe kari muri komine ya Minembwe, teritwari ya Fizi, Kivu y'Amajepfo muri Kongo. Ibikorwa remezo byinshi byarahagaze, harimo uburezi, ubucuruzi ndetse n'ingendo zarahagaze. Twashatse kumenya byinshi ku bijanye n'uburezi, twegera bwana Ruhanga Paul Bigangu ukuriye uburezi mu misozi miremire n'imigufi ya Minembwe, agira icyo avuga ku bijanye n'uburezi. Aha yatangiye avuga ati nubwo bimeze gutya hari icyizere cyo kwiga, kandi yagaragaje akamaro ko kwiga, avuga ko ushaka ubuzima bwiza ategura uburezi. Yagize ati nubwo bigoye ariko kandi amashuri arahari ku buryo icyumweru kiza bazotangira ishuri. Yagize ati nanone ntibizakugwa nk'uko bisanzwe, ntabwo bazofunga umwaka mu kwezi kwa karindwi nk'uko bisanzwe, ahubwo bazokomezaho bageze byibuze nko mu kwezi kwa munani, kubera ko bari bamaze igihe bahagaze. Tubibutse ko muri kano karere hashize amezi abiri amashuri menshi atiga yarahagaze bitewe n'intambara zari zugarije kano karere zikomoka kuri FARDC ndetse na Twigwane, zikomoka ku ngabo za leta ya demokarasi ya Kongo ndetse na Twigwaneho. Kuri ubu centre ville ya Minembwe iri mu maboko ya Twigwaneho. Reka rero tubasabe kurikirana bwana Ruhanga Paul Bigangu igihe twari mu kiganiro nawe. Inshuti bavandimwe, tubahaye ikaze gukurikirana ibiganiro byacu biva kuri Minembwe TV, channel yanyu mumenyereye mukunda cyane. Turi mu karere ka Minembwe nk'uko mubizi, tubategurira byinshi bigezweho. Uyu munsi rero ni kuwa kabiri tariki 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijanye n'uburezi uko buhagaze mu karere ka Minembwe nyuma y'ibibazo byagiye biba mwagiye mwumva, byagaragaye cyane cyane muri aya mezi abiri arenga, aho hagaragaye intambara zikomeye hano muri centre ya Minembwe. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubana n'umuyobozi w'uburezi mu misozi miremire ndetse n'imigufi ya Minembwe. Uratangira kutubwira amazina? Amazina nitwa Ruhanga Bigangu Paul, umuyobozi w'uburezi mu misozi miremire ya Fizi bita Fizi 5. Urakoze cyane umuyobozi, uko muvuye kumumva. Nanone turashaka kumenya uko uburezi buhagaze kuri none nyuma y'ibibazo byagiye biba, abantu bagize impungenge z'uburezi cyane, dore ko education ari ikintu cy'inkenerwa. Ese uburezi buhagaze gute nk'uko mubibona nkamwe bayobozi? Urakoze cyane bwana journaliste. Mu by'ukuri uburezi nk'uko henshi bigenda bivugwa n'uko biza bisobanurwa, uburezi ni rwo rufunguzo rw'amajyambere. Uburezi ni wo musingi w'iterambere ryose, ni nawo musingi w'igihugu, kubera yuko ushaka ejo heza ategura uburezi bwiza, kuko ejo hacu hazasa nuko duhaye turera abana uyu munsi. Kuri none sishaka kubivugaho birebire cyane, abo tuganira bose n'abadutegera murabizi ko tugize igihe kirekire turi mu ntambara. Iyi ni imyaka igera kuri 7 irenga turi mu kibazo cy'intambara zadushoweho nk'uko mubizi, ariko muri izo ntambara twagerageje kugenda duhagarara kigabo, tugerageza gukora tuvuye inyuma, tumashije dushishikaye. Uburezi burakomeza turabumentenire ntibwatakaza equilibre. Ariko bigeze muri uyu mwaka w'amasomo uyu turimo, ibintu bisa n'ibihindutseho gatoya, kubera ko kuva mu kwezi kwa 11 minsi 28 nibwo iyi faze y'iyi ntambara nakwita faze finale yatangiye. Murabyibuka ihereye mu Karingi, kuva uwo munsi kugeza none tuvugana, uburezi bwarahungabanye, bwaracumbagiye cyane. Hariho ama ekole yagiye ataka
bivuga ko guhera kuri izo tariki kugeza uyu munsi iyo bamwe boba ndetse mugabo bataranagira n'amahirwe yo kuba bogira amahinga abiri bahebika. Hari abandi bagiye batakaza iyinga, hari abatakaje amezi. Bivuga ko kuri ubu biragoye kubabwira ngo uburezi buhagaze gute mu gihe abana badahebiga n'ubundi bari kwiga. Murabizi ko twari tugize igihe kirekire guhera wa munsi kuri Noel kugeza uyu munsi ntabwo higeze habaho umwanya wotuma abana baja ku ishuri. Nico gituma nari mbabwiye ngo kuri uyu munsi navuga ko uburezi muri iyi faze budahagaze neza. Bwana muyobozi, sinzi nimba hari icyizere cyo kwiga uyu mwaka nkamwe abayobozi murayibona gute? Icyizere kirahari kuko ikibazo twari dusanzwe dufite cyari cy'umutekano muke uterwa n'abari batwugarije n'abahoraga badutera. Kuri none rero tukaba tubona hari intambwe imaze guterwa mu gihe abo batakitwugarije. Turatekereza ko ibintu byateye intambwe bigana heza, tukashaka kwizera ko kwiga kw'abana ntikuzahagarara. Gusa wenda bizadufata igihe kirekire bisumba uko byari bisanzwe, ariko kandi abana baziga. Habaye intambara zikomeye muri kano karere ziganjemo amabombe yagiye ategwa ku mazu ndetse no mu bindi bikorwa remezo. Sinzi nimba hari ibintu by'ishuri biba byarangiritse, twavuga nk'amasomo ndetse n'ibikoresho by'amashuri biba byarangiritse muri aya mabombe. Nibyo, urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Hariho amakuru dufite cyangwa se amaraporo twakiriye ava ku bigo bitandukanye, aho batubwira ko hari amashuri amwe yagiye asenywa, hari ayarashwe ibibomba, hari ayarashweho amasasu, hari aho ndetse usanga n'intebe z'abana pipitire barazikuyemo, cyane cyane kandi hose hari hagiye hegera amaka ya FRDC. Ayo mayekole yagize ibibazo, usanga barayangirije cyane ku buryo ntiturafata somasiyo y'ibyangiritse byose ngo tuze tubipa perezanta na detaye, ariko ayo makuru turayafite ko hari ibyangiritse. None sinzi ni abaturage bashaka kumenya, cyane cyane ababyeyi ndetse n'abanafunzi barashaka kumva ubutumwa bwanyu nk'abayobozi b'uburezi. Ubutumwa bwacu nta kindi ni ukubanza guha ababyeyi n'abanafunzi cyangwa se abana, ni ukubambure bihangane cyane muri ibi bihe. Tuzi ko hari ababigiriyemo ibibazo, hari abana batakaje ababyeyi, hari ababyeyi batakaje abana babo, hari ibigo byatakaje abarimu, bityo hari n'ibindi byatakaje abanafunzi. Ibyo byose bikaba ari ibibazo bagiye bahura nabyo, ariko kandi tukaba tubihanganisha tubabwira ngo nubwo ibyo byabaye si iryo herezo ry'ubuzima. Nyuma y'ubwo buzima hari ubundi bwiza. Birememo imbaraga, bigirira icyizere, bongere bategereze ko amashuri yongera gutangira, nidusubukura gahunda zo kwiga bigirira icyizere, bakomeza abana baze kwiga, ababyeyi bagarura abana ku masomo. Hagati aho ngaho dukomeze turwanye ubujiji, turwanya n'iyi ntambara yadushoweho, twirwaneho mu buryo bwose harimo n'ubw'uburezi. Hagati aho nkaba nanone mboneraho akanya ko guhamagarira bene wacu bose batari hano, abari hirya no hino batwumva, gutekereza gushyigikira uburezi bw'abana bacu, kuko ibyo ari byo byose hano ni iwacu, twenda kuhava. Kandi kuhaba nabwo abana batari kwiga neza nabyo tuba dusa n'abahabereye ubusa. N'izi ntambara twashoweho zaba zisa nkaho zadutsinze mu gihe twoba abadafite abana bahaye biga neza, ndetse mugabo habe n'amaraso y'abacu baguye ku rugamba rwo kwirwanaho tuba dusa n'abayatesheje agaciro. Kuri ubwo rero batekereza
batekereze cyane abafite amaporoje yabo bayerekeza iwacu azashigikira abana bige n'abandi ndetse batanayafite bayatekerezeho kuko tuzi ko dufite abantu benshi b'impuguke bogira icyo bakora mu kugira ngo uburezi bw'abana bacu ba hano muri ho plateau bube bwiza gusumba. Muyobozi, tugana ku musozo, sinzi umwaka ugeze hagati, ubu tufite mu kwezi kwa kabiri kugana ku mwisho, mu gihe ukwezi kwabaga ari ukubizama basoza, sinzi ubwo muzo subukura uko muzabigenza kugira ngo ibikorwa byose by'ishuri bigegweho. Icyo ni ikibazo ku babitekereza bose kuko mu busanzwe ukwezi kwa kabiri umwaka waza guba ugeze kure cyane ndetse utagisigaje iminsi myinshi. Kwibaza kuri icyo kibazo uko tuzabigenza bifite ishingiro ku wo bitekereza wese, ariko kandi tubare mu mutima tubabwira ngo dufite abantu b'aba expert, biro zacu zirimo abantu b'abahanga bafite inararibonye z'uburyo bwo kujera bene aya masituwasiyo mu gihe aba yitokeje. Turumva ko nta mpamvu zo gucika intege cyangwa gupanika. Twebwe apartire y'umunsi tuzasubukura abana bagatangira kwiga, ubwo tuzahita tuja mu buryo bwo kwiga indi calendrier nshya ugenderwaho igahesha abana kwiga matiere yose yari iteganyijwe kuri uyu mwaka, kandi n'ibikorwa byose bigomba gukorwa bikagerwaho, kubera ko niba leta yaratanze biro hano iwacu ntiyaduhaye biro ngo itwime ububasha. N'ububasha turabufite, hari ibyo tuzakora kugira ngo umwaka gusa nyine tuzarangirira cya gihe wari usanzwe urangira mu kwa karindwi, ariko kandi tuzawurangiza nubwo tuzaba dutinzeho gatoya, ariko ibiteganyijwe byose bigomba gukorwa bizagerwaho. Inshuti bavandimwe bakunzi ba Minembwe TV, tukaba tubashimiye, dushimira mwese mwadukurikiranye, tubasaba gukora subscribe kuri Minembwe TV channel yacu, channel yanyu mukunda cyane. Uyu munsi rero twaganiriye ku bijanye n'uburezi uko buhagaze mu karere ka Minembwe, twari kumwe n'umutumirwa wacu. Urashobora kutwibutsa amazina? Amazina ni Ruhanga Bigango Paul. Turabashimiye, murakoze. Umunyamakuru mwari kumwe na Runezerwa Benjamin, niyo mwahoze umunyamakuru mwari kumwe ni Runezerwa Benjamin uri mu karere ka Minembwe ubashakira ibigezweho umunsi ku munsi.